Peshunje ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. She gave us really an amazing exhibition of her talent. Balapa la bo modiragatši Nandi Nyembe yo a hlokofetšego lehono ba mohlaloša bjalo ka motho wa lerato yo bonolo gape a be a rata go fa. Thobela ke lebeseng ka dimengo me ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla lehono wa rra go ka Sten Letlalo. Balapa la bo modiragatši Nandi Nyembe ba mo hlalošitše bjalo ka motho wa lerato yo bonolo gape a be a rata go fa. Nyembe o hlokofetše bookelong a na le mengwaga e 75 morago ga go lwala nako e telele. O tsebja kudu ka tema yeo a e kgatilego terameng ya telebišene ya Zone 14 le How to Ruin Christmas. Setlogolo sa gagwe se re ba ba le tseleng go ya go mmona bookelong ge ba tla hwetša ditaba tše bohloko tša go hlokofala ga gagwe. Nandi Nyembe o kgathile tema e kgolo industring ya bodiragatši mengwaga-ngwaga. O tsejwa ka karolo tša gagwe go dikgatišo tša go swana le Soul City, Yizo le Isibaya magareng ga tše dingwe. Go lapa la gagwe le mohlalošitše bjalo ka motho wa go ba le lerato le tlhokomelo. Extremely loving, caring and giving. There's nothing that she wouldn't sacrifice for us, let alone a stranger. She always lent an ear, always advised us as best as she could from her experience. Baagi ba Emdeni go la Soweto ba lebogile ka mokgwa wo Nyembe a ba kgoretšeng ditsela ka gona mešomong ya gagwe. Ne re thaba because ko motho wa ko location ya rona ko Mdeni. Re itšwetsa gore ha ona le ba bang ba tla mo latelang as a leader. Ubuhlungu sisi wami family ma. Go bohloko re ba lapa ga ba homotšege go bohloko e le ruri. Bunzima kakhulu. Modiragatši yo o bile le ditlhotlho go tša lephelo la gagwe mo a feleleditšego a šomiša setulo sa go thetha. Bašomi mmogo industring ba mo hlalošitše ka tsela yeo a bego a šoma ka gona. She gave us really an amazing exhibition of her talent. One of her beautiful things is Nandi was not just an actor, she was a character actor. Kgoro ya dipapadi bokgabo le setšo e mo retile bjalo ka sekgware go mešomo ya gagwe leetong la bodiragatši. South Africa bows its head in sorrow, but also lifts its eyes in honor of the life she lived so powerfully. South Africa will never forget Mam Nandi Nyembe. Ba lapa ba hlaloša gore ba tla tsebiša barati le bathekgi ba gagwe ka peakano ya poloko. Ba leboga thekgo yeo maAfrika Borwa a ba filego yona. Nakong ya thutofahlošo ya segopotšo sa mohu Gertrude Shope, mahlwadi bona wa ANC Ngakana le Diphando o laeditše hlompho go moetapele yo wa sebete yo a kgafetšego bophelo bja gagwe go tekatekano ya basadi go tokologo ya mono Afrika Borwa. Phando o lebišitše šedi go karolo ya Shope nakong ya mogwanto wa basadi ba 1956 ka kgwedi ya Matšhe. A re o be a sa lebelela go retwa goba go huma efela o be a lebeletše tokologo. O rile Shope o be a bona go palelwa ga mmušo wa gabjale efela a dula a botegile. Mer Gertrude is one of the famous, courageous, bold women of August 1956. As a foremost leader of the Federation of South African Women, she was one of the leaders who led the process of organizing the historic Women's March to the Union buildings in this Pretoria. A march that was inspiring, impactful, and solidly well organized. Mekgatlo ya kganetšo e letetše ka tetele ye kgolo go šollanywa ga masepala wa selegae wa Ngwathe ka Free State. Masepala wo o ile wa thula kota maetekong a ona wa go menola sephetho sa kgorotshekokgolo ya Free State seo se hlathilego masepala wo ka go se šome gabotse gomme ya laela gore lekgotla la yona le šollanywe. Kgorotshekokgolo ka Bloemfontein e ile ya tšholla ka ditshenyagalelo kgopelo ya masepala ya go hlohla sephetho seo ka la gore ga ena mabaka a wa khotsofatša go kgoro ka gare ga taelo yeo e filwego ka June le nyaga kgorotshekela etše masepala wo o akaretša go Parys, Fredefort, Hillbron, Kobis le Edenvale gore o gatakile ditlamo tša yona tša molaotheo go badudi.
Maphodisa a province ya Limpopo a re molato wa polao ya maloko a ANC ka Mokopane o tla bušetšwa kgorong tsheko gausinyane. Kgoro tsheko ya godimo ya Polokwane e ile ya tšholla melato ya polao kgatlhanong le banna ba bahlano ba latofatšago ka polao ya molekgotla wa ANC ka masepaleng wa selegae wa Mogalakwena Valdene Kekana le leloko la ANC Ralph Kanyane. Kekana le Kanyane ba thuntšitšwe le go bolawa go seo go dumelwago e le polao yeo e hlohloleditšwego ke sepolotiki. Kekana o thuntšitšwe pele ga ge a tla fana ka pego ya ditatofatšo tša bomenetša ka masepaleng wa Mogalakwena. Molato wo o ile wa tšhollwa mengwaga e mebedi ya go feta ka lebaka la go hloka bohlatse bjo bo tseneletšego go tswalantšha bohlano bjo le melato wo. Go le bjalo bahlankedi ba golwane ba babedi ba lekala la Hawks bao ba latofatšago ka go šunya-šunya nko dinyakišišong tša molato wo ba tla tšwela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Bela-Bela ka labobedi leo le tlago. There was a forensic report that was outstanding. I think we are busy in the process to can finalize it. And then once that is already been done, the docket will be placed back again before the DPP so that he can issue the instruction of placing the docket back on the roll. Di-university ka moka tša mmušo ka mononageng di ngwadiša baithuti ba tlase ba Afrika Borwa bao ba tšwetšago pele dithuto tša bona ka morago ga go hwetša dikgerata tša bona yunibesithing e lego seo se dira gore palo ya baithuti ba ka mononageng ya ba fihlelago magomo a dithuto tša masters PhD goba go ba le kgahlego ya go fihlelela maemo a godimo a bongaka e theogele tlase. Afrika Borwa e na le di-university di le 26 tse seng tsa poraefete. Motlatsa motjhanselara wa North-West University, Professor Bismarck Jobeka, a re palo ya dialogane tse e leng maAfrika Borwa a dithuto tsa honors go ya go PhD e kwa tlase. Re bona bothata bo ba gore baithuti ba rona ga ba fetsa di-degree tsa bona tse di kwa tlase, undergraduate degrees, bontsi ba bona ga ba tswelele pele le ga tota ba qualify gore ba ka tsena ko honors le ko masters le ko PhD ba bangwe ba bona ga ba tswelele pele. Re feletse e le gore re na le baithuti ba bantsi ba basweu and ba bantsho ba ba leng teng e nna gantsi bontsi e nna batho ba tswang ko mafatsheng a sele. Baithuti ba re tlhokego ya matlole ke yona e tlholang gore ba se tsweletse dithuto tsa bona. Di-students ka bontsi ga ba tsweletse dithuto tsa bona gobane ka baka la mabaka a dintho tse tshwanang le tšhelete. Go fedisa seno, Professor Jobeka a re university tlile go thusa ka matlole a wa tla duelelang dithuto ka botlalo. Rona ga o qualify gore o ka simolla honors ya gago le masters le PhD mo North-West University, re tlile go e duelela 100%. Baithuti ba amogetse seno. Now I can work towards my studies to do my masters in psychology, and to even further I can do a PhD. The students from the locals and the country as a whole, they should take on these things because they are important. Ga ba gare setlhopha sa bašwa mo G20 e leng Y20 sa re go tsaya karolo ga baithuti mo dipatlisisong kana research go botlhokwa gonne go ka rotloetsa dintlha tsa policy ya dinaga tsa G20. North-West University, for example, go na le postgraduate students. So how do we engage those postgraduate students le bona gore ba kgone to contribute mo di-policy positions tsa Y20? Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Bagešo ditaba tša rena di felela mo e fela gopela gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokaganyo bjalo ka Facebook, X. Dikgatišo tša rena di gona go YouTube ge šita le go app ya rena SABC Plus fa o ka bogela go ditaba tša rena. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa mošupologo ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Lehae. Go latela kakanyo ya maemo a boso ga bjale gabotse.